Awu, adumala mthathu umuntu oqamba emanga. Siyakhulekela ke isihlahla semdlebe ngiqhubhadla bhadla matha mhlophe aseduku bayadubula indaba zokhahlamba. Unkulumo zimnamathele kodwa ziyamlandela kube ziyamnamathela ngaba kasabonakala uQembe Lescalaba. Ngumaki ncanga ngemoto maceda avuka ethiniza aqhubeka nalapha bekade yakhona. Babukela emakhaleni tibona kodwa igubhu tikhona tonke sikhona sebhizinisi sikhona sesethwalo sikhona semali sikhona senhlanhla sikhona sensango sikhona setibhizo nje sikhona semabhizinisi amakhumbe amakhwantama sikhona selikhwetho. Lo ufuna imali uyangithinza lo ufuna ukuthi sonke into uthambe kahle uyangithinza lo netinkinga athi imali akade ibona isitente kanti iphelele etandleni. Noma ngabe kuthiwa uvaleleke kuphi uyangithinza sikwathi ukuthi sisebenze sifike sihlole la ekhaya siyawushaya umhlahlo senda konke sivule inhlanhla sivule thuba lamahle emsebenzi netikhundla tikhona la ekhaya konke lokufuna ko siyakwenda imali la ungabe usiphelele etandleni ungasayibona uyangithinza ungitshele ukuthi lapha kuminyama khehla ngiside inombolo ngu 76 18 30 35.